jatono chanja kaham tini ang forester te forest guard abonoti kisa norway share khlaina ba sanani hini phaika hingke kwbangma borok na apply khailaikhana forester ba forest guard hwnoi je madhyamik pass by 12 pass ni je job vacancy nongkhormani fill up khailaikhana aboni form fill up khlaijaknai ba apply khlaijaknai abo paikha hingke tabuk exam rokni bagui date rok saklaijak ba borni syllabus rok tam ongnai aborno tui tini kisa nailaigrana hingke ang naijagya hingke tabu kisa naikha nukha hingke abon tini kisa salainani hini ba norok bai share khlainani hini phaika hingke omo borno website rok ang mian nukha o jagao iko 6 tarik ni simi 8 tarik jora 8 tarik nge khana 8 tarik khana sara 5টা PM jora norok je forester and forest guard rok no je rana hne apply khlaijak borok language select ma khlaine exam rana ni bagai kaisa compulsory bengali or kok borok jeba kaisa option bengali by exam rana ke bengali by kok borok by exam rana ngangke kok borok by abo puila furogo form fill up khlaifrogo select khlaijaknai option krinai kintu tabuk option rei khana haima tong ge aboni bagai koborok 6 tarik ni simi 8 tarik jora 6/7 2026 ge tarpore 8/7 2026 sar 5টা jora iko accordingly all candidates who have already applied for the post of forester and forest guard are directed to log into the online application portal and select either Bengali or Kobra as their language option for the qualifying exam. Getting exam run by passing and by kaisa Bengali or English ba sorry Bengali or Kobra jeba kaisa language option no click lai norok choose ma khlai nai am haike notice saklai jakamo bo tarik ni notice jani botaba ang borne 29 tarik 6 mas o jagao 29 tarik 6 mas ni tabuk sapta kaisa rongka adino notice nongkhormani hingke amo jeng nugui mankha hingke amo je language select khlaiyako khlaina di haita hingke aboni yagulo jeng tam rok tong ba nukha hingke o jagao jeng forest guard ba forester rok kaibsuk sit tong ba kaibsuk talangjani jeng o jaga rok nugui mankha hingke borokni o website o tebo notice rogo ang nainai meni nukha borni beton rogo songnai 5,700 ni chimi chengei grade pay ba basic chimi chengei 24,000 beton rogo sogoi nai hingke pay level 2200 rok 7 pay level Tripura state pay amo hai rok ngei rang rok mari rok funujak hingke o jaga total 104 push abo hingke forester rokni bagui hingke o jaga o you are 39 SC ST 44 abo hairokai konge reserve tongnai je kono bagi brirong bagi special reserve tongnai koro 15 posts reserved for women candidates singa jaka you are ngangke 13 posts SEO botong 7 posts ngke total 35 posts reserved for women candidate brirong bagi tahu special je kono chakri bo brirong bagi te kicha extra klai post nong khoroba marnai ga abo total khlaibai bona horizontally khlaibai borongno extra reserve khlaijak tong kamo forest guard tongke total maybe 167 nang khana anganga jagao ST ron by 66 SC ron 21 UR ni bagai 80 ama haike o jaga borok saklaijak angke date of written examination will be later notified later haita ulo saklaijak nai hai chawda inke admit card ulo test robo jaga klaine aborok saklai jana amoro tafon saklai jaya konke jengo jagao forester and forest guard ni duita post nongkhormani kaisa maiding pass ni te kaisa 12 pass inke jeng syllabus ro kisa nainai le nangke o jagao oro syllabus dong gang written examination busuk ni written examination 170 mark plus interview 30 ni saja omo agini syllabus khana 2021 rok da burde hinno bani gang syllabus tomo nong mai hedangke और वो मैथमेटिक्स 20 ni na inga abo 10 standard maths ni chawang gang ke abo jogan MCQ type na inga ke class 10 ni syllabus no tui mathematics 20 English 20 general knowledge
100 hingga 140 science yang 30 hingga 170 for interview hingga 30 haike engfina hingga extra aro total 200 nin sakao jagao 200 hingga abo 200 ning paikha hingga tarpore o jagaote oisa kok borok bai bengali omobo compulsory pass mark khlainai hinai sajak hingga aro 100 mark bangla eba kok borok 100 ni phainai hingga oroni bising 100 ni bisingo nang jeskebana 5 mark manani nangnai abo 40 mark telangno nangnai kok borok hingga kok borok bengali hingga bengali haita hingga omobo 10 standard syllabus minimum 40 mark to qualify hingga nang jeskebana 40 mark manani nangnai pass nani bagi hingga o jaga syllabus omono tongoni sayako class 10 standard class 10 6 ni simi phurungjai class 10 tam syllabus tong abo jottono o jagao syllabus o khobjak nai ako o jagao syllabus to sukrubi saya tamke class 10 ni syllabus tongnai ni oro sajangke oro kwbangma process guideline dong educational qualification oro jak tongkangke abo educational qualification do kok borok bai bengali jeba kaisa manani nangnai 18 বছর চিবি 40 বছর আমহাই বয়স রংনি বিসিং না নাংনাই ইনকি ST রংনি বাগै te 5% relaxation dong যেমন 45 রকম nangni man amsu jora riman haita ইনকে আমoi ko bodin last date of khlaika ইনকে borong no physical test ro ইনকে jefru nang exam pass khai full exam pass man pore ni physical test medical test interview omorok na jak nai ako oro saungke medical fitness those candidates who will be qualified in written and interview shall have to undergo medical examination to be conducted by health department gen medical fitness gen puila exam tai interview pass man yaglo medical fitness medical jodi nang fit kring ke nang afro tai go qualifying la jodi medical fitness kring ke medical jodon se last aita the candidates should be medically fit and candidate will have to cover a distance of 25 km and 16 km within 4 hours in the walking test in case of men or women chularong ke 25 km himai 4 gonta bising cover ma khlainai te burirong ke 16 km asag 4 gonta bisingo himai mas hogui am haike borni physical test ke medical fitness am hairok tong haita ke और वो tam sujak tong application are accept only online mode okay the written the first candidate who qualifying the written exam will be eligible to every physical examination and physical test okay ngai ko exam puila exam mo nang clear khai kaise in physical test tai medical test rong chang ke nang exam pass nani nang nai ngai kok borok ba bengali je choose klai ni borok 40 mark jese ke ba manani nang nai ke 100 ni thengtomani ko gyang kang ke abrok tongnai haita unke orbo baksa duita no ko fill up khaibani candidate who have applied for both the forester and forest guard posts are not required to appear for the physical exam and physical test twice incha unke je duita no fill up khlai ja ganga boro duibar physical test ro rona nai wasira kai nang incha haita amtiro ke o jagaro jeng omo hairok man khangang ke norok jero nai to saiman bai khana bahai nang nang inke nor taun simino reading tong medical fitness kintu exam se puila pass nani nang nai go exam pass nani bagi norok kaham ke porinani nang nai kaham ke saiman nang nai gang ke ang nor ni bagi jora o nor ni bagi class 2 tong tawana di kok bor ni bagi tawana de oino subject ni bagi nang kaham ke prepare khlai di kok bor ni bagi ang oru class rok video rok jora upload khlai nei gang ke norok ani channel no subscribe khlai di nai di share khlai di norok ni bagi je forest guard ba forester rok nai je candidate nor ni bagi ang kok rok class 2 tong gangke tini ang nor ni syllabus rok naikha genor ni post rok nukha gangke nor tawana di o channel lo norok ni sung reply rok ang renai norok sungdi buji rok tong gangke sungdi genor ni bagi class khana rok ni simi ang upload khlainai ni chengnai joraman gangke live class rok phan khlaiman haita
Hingke norok channel bai ano channel bai kerenggi tongdi hingke angke ang norok no jora jora bo test haikerok mock test haikerok naiman kang ake nanani saitok nai hingke class 10 ni standard ni saung kang syllabus ro omotong ni sajakri hingke ang class 10 ni standard no nai no norok ni bagi video senamnai hingke norok nai tongdi je forest guard eba forester je apply khlaijak candidates rok norok ni bagi ang dakti no ano channel class 2 nai hingke tini bagi asuk nong situn jotono best of luck ni hinchuan je forester te forest guard rnai nei apply khlaijak je tini bagi asuk nong situn jotono hambai horka